Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mafira, nomor 9, kelas 8 A2. Saya akan mempraktikkan mantra mabada dan mantra mandi. Pertama, mantra mabada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasan taholki fahasin khuluki. Baraka riyallah ta'ala bada Nabi Yusuf upayendre lupamu mapacaya lupamu cahaya Nabi Yusuf cahayamu baraka Nabi Yusuf barakamu mutu dasipada bidadari lalena surga 270 wanina purana tudap botimu macayamu biryalisimu ia manena padamu turipanca diri Allah Ta'ala makita mamuji mana kumpayakum barakalaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Uwai bubunna ali Fatima ujumea. Uwai boleh dinikah. Jenek boleh disuruhkah. Ujumeani nyawaku watakaleku. Temateka temacoka kumalolo pinara mak baraka